Mga kanos, musta? Ari naman ta maglagaw kag mag food trip sa pinakabarato na best food finds na para kids sa mga Centralian kag sa Ilonggos. I'm Drinking Nose and welcome to my vlog. Oh, si Mang Kapweng nyo? Anyway, located lang siya sa old railroad line, Haro, Iloilo City. Pasulod sa eskinita sa kilid ng CPU Acclaim. Aragid, gutom na si HeartKisses kag si BiboyNatics, oh. Nauna na sila. Dropout Cafe, Iloilo. A budget-friendly cafe for everybody. Sulod na ta! Ay grabe guys, ang price nila, oh. Taman ka barato. May 59, may 60, 39, 49, 30. Oh, may 10 pesos pa. 20. O diba? Suwak sa budget. Sheesh! Introducing their waffle burgers. Grabe, for 59 pesos lang ni. Solid ba? Siyempre, sa drop-off cafe, Iloilo lang na iya. Oh, ganito ba? Texture pa lang, sa fluffiness, pag sa iya ingredients. Grabe. Bawari gito. May quesadilla pa sila. Pibrito gito ni Biboy. Kag, by the way mga kanos, niyaraman sila mga silogs available. Sakto gito, 3 ka waffle burgers. Ay si HeartKisses kag si BiboyNatics. Pero deep inside, gutom na kami. Pero syempre, muna ako. O diba, cut. Ari mga kanos, i-divide ko siya para makita niyo ang texture niya kag ang iya smooth. Oh, yan. Si Zoro, napakagat man, no? Kaanta mga kanos. Siksik sa meats, vegetables, kag very fluffy ang iya waffle. Sulit gid ang 59 pesos nyo, hindi bitin. Swak na swak gid sa bad kag ma-order ka gid isa or dua or more waffle burgers. Grabe, solid gid ni. The deliciousness of quesadillas. Siksik sa laman sa meats, cheese, vegetables, and other sauces. Hop, inay-inay lang Mick. Doon na pala ta, nagutom ka gid. Ay grabe, solid man yun. Perfect na quesadilla. Te, ano pa ginulat nyo? Kadto na di sa Drop-Off Cafe. Madamo gid na salamat kay Sir Will for recommending us and for inviting us to be part of this promotion. Maraming salamat sa mga staff and owners for Drop-Off Cafe Iloilo. And sa mga Ilonggo vloggers, kasama ko kay HeartKisses at kay BiboyNatics. Madamo gid na salamat mga kanos for watching this video vlog. Please do like, follow all my social media platforms and most especially sa YouTube channel ko, Drinking Nose. Kita-kits ulit mga kanos for my next lagaw and food trip diri sa Iloilo City. Bye!